Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas mogu ove godine pozdraviti ispred Microsofta BiH. Tu smo ponovo u njemu po treći put. Microsoft Network 7 konferencija koja ove godine okupila preko 900 učesnika, što znači da su na ovoj konferenciji došli svi ključni ljudi iz IT-a u Bosni i Hercegovini, kao i poslovni korisnici, odnosno menadžeri najvećih lokalnih kompanija. Centralne teme ovogodišnje konferencije su digitalna transformacija poslovanja i cyber security, budući da smatramo da digitalnu transformaciju poslovanja nije moguće izvršiti bez vođenja brige o sigurnosti. U tom smislu, svim učesnicima konferencije u ova 3 konferencijska dana ponudili smo preko 80 predavanja od isto tako nekih 80 predavača koji predstavljaju najbolje stručnjake iz Bosne i Hercegovine i regije. Na jučerašnjem otvaranju naš direktor je skrenuo pažnju i da se Microsoft mnogo bavi Bosni i Hercegovini s aspektom edukacije, tako da bi proveli digitalnu transformaciju neophodno je da ljudi koji učestvuju u tom procesu imaju odgovarajuće vještine. Ja se nadam da ćemo naredne godine okupiti ovoliki ili veći broj ljudi, te se radujemo feedbacku učesnika ovogodišnje konferencije. Nama tehnologija sve više i više utječe na život. Praktični smo postali ovisni o tehnologiji, danas nam je imati smartphone sa sebe je postalo nužnost. Ja? Međutim, ono što mi danas prezentiramo ovdje, razgovaramo sa ljudima i na koji način možemo promijeniti način kako oni posluju, to je dominantno, kako mogu biti više konkurentni, kako mogu raditi sa svojim korisnicima na bolji, učinkovitiji način, a razgovaramo s njima kako mogu operativno biti kvalitetniji, dakle kako mogu uz manje troškove napraviti više. I ono što je posebno bitno za recimo male, buduće uspješne tvrtke je kako mogu iskoristiti nove poslovne modele da bi konkurirali velikima ili da bi bili jedinstveni na tržištu. Dotaknuli smo se i općenito zanimljivih tema, kako je izgledala prošlost nastanka tehnologije i koliko brzo usvajamo nove tehnologije danas. Dotaknuli smo se budućnosti, kud nas vode te tehnologije i na koji način će promijeniti naše živote. I vjerujem da ono što je interesantno je i nastajanje tih novih tehnologija koje više nisu samo fizičke, to više nije samo računalo, to više nije samo USB stick. Danas razgovaramo o umjetnoj inteligenciji, danas razgovaramo o strojevima koje uče, razgovaramo o naprednim analitikama i na neki način kreiramo sebi kao pojedincima, ali i organizacijama pomoć, kvalitetnije, nove, učinkovitije modele koje nam omogućuju da drugačije funkcioniramo. I kad kažem drugačije, naravno mislim bolje, zdravije, brže, sve ono što očekujemo od tehnologije kao takve. Centralne teme konferencije su bile digitalna transformacija i sigurnost. U današnje vrijeme kompanije moraju svoje procese digitalizirati i na kraju transformirati svoje poslovanje. Ukoliko to žele, tehnologiji se mora vjerovati, a sa tim tehnologija mora biti sigurna. Sigurnost je bila druga tema konferencije. Pokušali smo, ja se nadam da smo uspjeli u namjeri da pokažemo učesnicima kako Microsoft gleda na sigurnost. Sigurno je da smo jedinstveni u tome zato što je naš pristup holistički i gledamo sve segmente infrastrukture, identiteta, aplikacija i uređaja koji su veoma bitni ukoliko želite da imate digitalno poslovanje. Evo danas, posljednji dan konferencije, možemo reći da je veoma uspješna. Sama konferencija protekla sa 900 učesnika i opet smo opravdali epitet najveće poslovno-tehnološke konferencije u Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da su učesnici uživali, da je svaki imao mogućnost da nađe sebi sadržaj i da će nam dati feedback i na kraju opet doći sljedeće godine.